Halo, dragi moji prijatelji, lijepi, iskreni, srdačni pozdrav od srca svima vama, od nas, i dobrodošli u ovaj video. Da se malo podružimo, kao i uvijek, i da kažemo šta mislimo, kako mislimo, o čemu mislimo i razmišljamo, i naravno da poslušamo i vas. Interesantno je to koliko ljudi misle da virtualni svijet je nešto drugačiji od stvarnog svijeta. Nije. U stvarnom životu rodite se, rastete, živite, upoznajete, družite se, mislite nekad da ta druženja neće nikad prestati. Najjača druženja, bar po meni, a i kako možete pročitati u knjigama, u pričama, u literaturi, bez obzira kojoj, najljepše je, kaže, doba, đačko doba. Da ste zaista mislili, i sam sam tako mislio, da nikad u životu neću prestati kontaktirati sa nekim prijateljima s kojima sam, znači, ne samo u školi, bili smo poslije škole, zajedno pisali, radili zadaće, dogovarali izlaske, išli, družili se s curama i tako dalje i tako dalje. Onda dođe vojska, pa u toj vojsci upoznate prijatelje, na primjer dok je to bila JNA, gdje zaista pomislite, gledaj, pa mi dijelimo ono, mi smo tu postali muškarci, mi smo tu očvrsnuli, mi moramo do kraja života imati kontakt. Nikad neće nas niko razdvojiti. Da danas dok razmišljate i o tom školskom dobu i o tom vojnom roku, mnogi stvari se ne možete sjetiti. Danas, u vrijeme informatike, sve ovo što nas okružuje, ja uopće nisam vjerovao, nisam mislio, ni razmišljao da ću ja to doživjeti sa svojim godinama, ja s nečim baratati, da ću ja raditi nešto s tom tehnikom i tako dalje i tako dalje. To je budućnost. Ta budućnost je tu. I kako mi koristimo tu budućnost? Mi uzmemo, znači, mobitel, telefon koji vrijedi bez obzira koliko, 100 eura, 200, 5000 eura ili ne znam koliko, nebitno, ali je to tehnika. Nešto je napravljeno, znači, nekako savršenstvo gdje vi dodirnete, gdje nekad davno imali smo telefone, ko je imao telefon? Ja nismo, znači, kad sam bio dečko, mladić, kad sam rastao, moja majka, mi nismo imali telefon u stanu, pa kad smo trebali nekog nazvati ili kad je nas neko trebao nazvati, išli smo kod naših prijatelja, susjeda koji su imali telefon, koji su bolje stojali od nas. Pa smo obavili razgovor, zahvalili se i tako dalje. Danas to sve imamo u ruci, u džep stavimo, kontaktiramo, gledamo se, stavljamo, znači, naše priče, aplikacije bezbrojne, znači nešto što, nekakve stvari o kojima zaista nismo mi stariji mogli razmišljati uopće da će doći. Sve što sam vidio danas, ovo što me okružuje, to sam vidio u tim SF filmovima, znači filmovima budućnosti, kao Zvijezdane staze, čiji sam na nekakav način fan. I tad smo gledali one, znači, komunikatore na ruci, danas imamo, znači, telefone s kojima su povezani sa satovima, pa isto tako kako su oni pričali, mi danas pričamo. Ko je to nekad imao viziju tako da sve to zna, da to postoji? Ako je to zaista tad postojalo, šta sad postoji, zašto mi ne znam? Znači, ako je to nama sve pruženo na dohvat ruke, dato, kupi, koliko možeš, kako možeš, za svakog ima. Šta postoji što mi ne možemo do toga? Što je postojalo ovo isto u vrijeme kad mi nismo mogli do toga razumjeti. I onda uzmemo tu stvar u ruke i šta radimo?
barem mi Bosanci. Šta radimo? Napravimo priču u kojoj jedni drugima psujemo. Da oprostite mi, svi koji me gledate, pratite, spominjemo majke, da ne kažemo nešto još strašnije, rodbinu, korijene. Znači više nije dovoljno psovati nekom majku ili, ne znam, bilo koji rod koji postoji. Mora se spomenuti i koljeno, i stoljeće, znači tamo neko 7., 8., 9., 10., da se zna dokle god postoji nekakva kartoteka, negdje nekakva bilježnica, da neko ima nekakvo porijeklo ili šta ja znam, sve se to mora spomenuti i opsovati. Zato mi koristimo tehniku koja košta 1000 eura, kojima je neka nedostižna, ali neko je uzeo u ruke i sasuo samo zato što mu se nešto ne sviđa. Ovaj put bih rekao par riječi o tim stvarima koje kad otvorite, znači te platforme, taj YouTube na primjer, gdje gledamo, gdje očekujemo pogledati nešto lijepo, nešto pametno, nešto što će nas uputiti u nešto, da pokušamo, da napravimo, da razmislimo, da onda nailazite non stop i na te loše stvari. Ja sam, znači, davao podršku i davat ću i pogriješit ću. Nije to nikakav, kako kažu Zmaj, problem. Svi mi griješimo. Greške treba priznati. Ali ako pogriješim, zar moram odmah izaći i popljuvati, poniziti i danima i danima i danima, tjednima pa i mjesecima pričati o nekakvim nebulozama u kojima sam napravio grešku? Zar je potrebno, znači, da netko traži uporno, ako si s nekim prijatelj, ako si preko interneta, preko YouTube platforme postao i privatno zasnovao nekakav odnos u kojem obavljaš razgovore, pričaš, razgovaraš, razmijeniš nekako svoje razmišljanje, pa onda dođe netko od tih u sukob, pa iznesete svoje mišljenje, pa odbranite, pa jednom, pa 2 puta, ali onda vidite da tome nema kraja. Neki ljudi jednostavno uživaju da plasiraju te nekakve priče o svojim, kako su oni non stop mete nekakvih napada i tako dalje i tako dalje. Ako i jesu, i ako, kako kažu pojedinci, prijavili smo policiji i tako dalje, onda normalno tu se priča zaustavlja i prekida. Pogotovo ako se radi o članovima obitelji koji su maloljetni. Međutim, ako vam netko uporno plasira iz dana u dan bilo kakav naslov, bilo kakvog videa, bilo kakvog live-a, i onda, ako live ili video nosi naslov, nebitno, plavi traktor, nakon par minuta vidite da to nema veze s traktorom, nego se pokušava uporno prikazati da je taj netko jadan meta ciljnih FBI-evih, ne znam, nasilnih napada na te osobe. Mislim, stvarno što nema nikakvog smisla. Ako već želite reći da je netko nešto napravio prema nekom članu vaše obitelji, nešto loše, nešto nedopustivo, i to je prijavljeno, onda sigurno, ako u glavi imate svoje pametno, zrelo razmišljanje i želite, znači, zaštititi porodicu, onda nećete iz dana u dan vi potencirati tu priču o tome. Iz dana u dan, iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec i tako godina. Pljuvajući po bilo kome, znači zato što vam nije dao podršku u određenom momentu, jer
nemoguće je dati podršku nekome koji svaki dan pronađe neprijatelja negdje. I vi bi znači trebali stojati iza takvih osoba i non stop ratovati, boriti se, braniti. Ja osobno, da kažem nešto i o sebi, kada sam pokrenuo svoj YouTube kanal, gdje sam počeo pričati o realitiju koji se odvijao u Srbiji, znači ja sam otvoreno, jasno, glasno iznosio svoje mišljenje da je to laž. I uporno sam raskrinkavao, dokazivao, pokazivao šta se dešava. Bez imalo straha sam pravio parodije koje i sad imate u mojim klipovima na osnovu vlasnika te TV kuće, na osnovu vlasnika tog realitija i tako dalje. Ja sam tad zbog toga imao napade koji su maltene gori nego ovo sad. Zbog čega? Zato što sam govorio nešto očigledno. Šta se dešava u jednom realitiju? I taj reality malo drugačije koncepta sad dolazi u Bosnu i Hercegovinu. I veliča se. To je zlo. To što će uskoro biti, to je zlo. I svi koji su povezani s tim i koji učestvuju u tome, moje mišljenje je da je to strašno loše. A to se radi samo zato što je propao pokušaj da se napravi dobar posao sa Šmokljom. I ponovit ću, ponosan sam što je nas par ustalo nepovezano i rekli smo svoja razmišljanja i radili smo svatko na svoj način da se to zaustavi. I zaustavilo se, vidi se, to je propalo. Sve pokušavaju, sve, da se to nastavi, da pokušaju izvući nešto novaca, ali to je propalo. Sad, vis-a-vis toga, pokušavaju se oprati i napraviti taj reality koji se najavljuje, koji bi u suštini bio nastavak kao, nema to će biti, to će trajati, to će nekakav uspjeh požnjeti, ali, dobro, o tom potom. Želim vam reći, na primjer, kada sam ja sad napravio svoj posljednji klip i rekao za troje ljudi šta mislim, gdje su iznesene činjenice, znači ljudi, taj jedan od njih priča i veliča ono što nije dobro. Onda se nađu ljudi koji kažu, ajde, ako smiješ, reci o Jasenovcu. Šta se tu ima reći? Jasenovac je zlo, bio pakao i šta tu treba reći? Šta se očekuje od mene da ja kažem? Šta se očekuje od mene da ja kažem nešto dobro možda od Jasenovca, da branim ja Jasenovac, zato što je troje ljudi u Bosni veličalo režim koji je zlo činio. I sada se umanji to da se pazite, kažu, on je to slučajno, to se govori. I kao, taj čovjek nije rekao, on nije rekao za sve, nego samo za tog jednog pojedinca da bi njega trebalo kao tako i to. I to je opravdanje. Neko sebe u komentarima stavlja u odbranu toga, govoreći da se samo na jednu osobu to odnosi, na samo tog jednog. Zamislite vi taj mozak. Zamislite vi to razmišljanje. I što se tiče Jasenovca, da završim, koliko ja mogu reći nešto dobro o Jasenovcu, moj otac je bio u Jasenovcu zatvoren, logoraš. Znači, dobro razmislite kad tražite od nekoga nekakve odgovore. Tu je za mene početak i kraj priče. Ne možete vi, pojedinci, da bi obranili nekoga šta je pričao, šta je rekao, povlačiti paralelu sa nekakvim drugim stvarima i tražiti da se netko izjasni o nečemu sasvim, znači,
Ako pričamo o nekom trenutnom lošem slučaju, onda se taj slučaj treba rasvijetliti, a ne opravdavati se sa tamo nečim isto strašnim, zato što je to tamo netko napravio. Nemoguće. Time samo još više tonete i tonete. Isto tako nije u redu, nikako nije u redu, da uzmete, ako nekog ne volite, ne podnosite, mrzite na YouTube-u, imaju svoje kanale i sve, i otvorite samo bez veze nekoga što je u kontaktu sa nekim. Ovaj put konkretno ću reći. Znači, otvori netko ko ne voli Amira Hadžića, mrzi ga. I onda pronađe u tim kontaktima da netko je dobar, poštuje Amira i tako dalje. I onda vi popljujete tu osobu, konkretno gospođu Saju Popović. I pričate o njoj onako grozne stvari, ali ne samo o njoj, nego vi taj posao koji gospođa Saja radi ponižavate. A hiljade naših žena, svih vjera i nacija, rade u Austriji, Njemačkoj, po čitavoj Europi. Znači u hotelima, trude se zaraditi svoj novac taj, da prehrane svoje obitelji, da se pomognu, da poprave kućni budžet, pate se. I onda vi to poistovjećujete već po ne znam koji put sa groznim stvarima, sa prostitucijom, ponižavate taj posao, ali na najgori mogući način. To nije u redu. Ako nekog ne volite, nije u redu pljuvati po bilo kome na takve načine. To je užasno. Zašto se to radi? To što se pljuje po meni već mjesecima, nikakav problem. O tome više ne želim uopće pričati. Od mene više, što se toga tiče, nećete izvući nekakve reakcije. Nisam ja ni prije davao ne znam kakve tome nekakvu pažnju ili reakciju. Jesam odgovorio par puta i stavio točku. To je to. Čak sam dozvolio na svojim klipovima, na svom kanalu, da se ti koji pričaju protiv mene prave gluposti i pljuju i pjevaju. Ostavio sam čak i linkove su stavljali, stojalo je to tjednima. A onda sam to sklonio. Zašto ću? Zašto ja na svom kanalu da bi ja pokazao da sam ja demokratičan, ja pustim da mi na kanalu stoji netko sebe reklamira i svoj kanal koji mene pljuje. Nije problem. Neka ima milione, ne udaram ni strajkove. Ne. Ništa. Znači, uopće nebitno. Ko hoće to gledati, podržavati, poštovati, veličati, nek radi. Njegova osobna stvar. Što se tiče Bosanca u svijetu, kanal Bosanac u svijetu, čovjek i žena, Kamiondžija, Veseli Bosanac, a i Guru. Znači, ljudi koji su otvorili svoje kanale, koji imaju svoje koncepte, kontente, kako god hoćete to nazvati. Ljudi rade, kako meni mnogi kažu, ako ti se ne sviđa, zaobiđi. Ljudi se šale, pričaju o svome životu. I onda to što ispričaju, drugi to koriste i ponižavaju. Isto kao meni. Okreni se, ti ne smiješ pogledati u oči. Da, ne smijem. I šta sad? Idemo si brojati zube, kao konjima. Koliko ko zuba ima? Ja nikome nikad nisam spomenuo njegov fizički izgled. Kakav je tko? Koliki? Velik? Mali? Ovakav? Onakav? Ne. Ja se trudim samo da iznesem zaista ono što vidim, da li je dobro ili loše. Traže se uvijek nekakvi dokazi. Dokaza je na kamione. Ali gledajte vi sad, ovo posljednje što se dešava. Pa onda ta priča
o kupovini kao tih ljudi, pojedinaca, i odjednom se svi ti idu ispričavati. A taj glavni, najpošteniji čovjek na svijetu bez straha kaže dojučerašnjem prijatelju koji kao shvatio je da je navučen na tanak led. On njemu kaže otvoreno, nemoj, kaže, da te dovučem tu pred noge na koljena pa da moliš ih. Jer vi shvatate koje je to izjav? Svi vi koji podržavate to, podržavajte i dalje. Nikakav problem. Vi podržavajte, a ja ću reći svoje mišljenje uvijek. Ja ću reći mišljenje sa činjenicama, a vi kao i uvijek do sad sa uvredama. Nije problem. Znači, što se tiče Bosanca u svijetu, kanal Bosanac u svijetu, njegova supruga, kanal Kamiondžija Veseli Bosanac, kanal Aiguru, to su ljudi koje sam ja upoznao virtualno, i oni mene, kao i more drugih, koje poštuju i gdje ne vidim zaista da išta loše radi. Da vidim, rekao. To što, na primjer, na šaljiv način pokušavaju prikazati te stvari koje se dešavaju, loše stvari. Ako je to nešto loše, pa idemo onda zabraniti snimanje filmova i drama i svega. Zar to nije ista stvar? Znači, nešto se dešava negdje, ljudi snime film. To znači treba zabraniti. Isto kao što se trude uporno da ušutkaju mene i mnoge druge koje pričaju o stvarima koje se dešavaju i koje su aktualne. I gdje se vidi da to nije normalno. Ali dobro, nek svako gura ono što misli da je ispravno. Gospođa Saja, ja ne znam zaista da je ta žena ikada svojom pričom uvrijedila nekoga. Ona, isto kao i ja i mnogi drugi, ako i vidi i čuje nešto o čemu priča, ona to pokuša potkrijepiti činjenicama. I onda se ide ona popljuvati, ona i njen posao, na najgori mogući način, samo zato što ta žena podržava Amira Hadžića. To zaista nema smisla. To zaista nema smisla. Nije problem. Ako netko ima svoj kontent, svoj koncept rada na YouTube kanalu, stalnim uvredama, stalnim ponižavanjem, pljuvanjem bilo koga, danas gospođu Saju Popović, sutra mene, preko sutra 3., 4., nije problem. Ali to nije dobro. Ako je to jedini način da se privuče publika sa lošim naslovom i kad se otvori, onda čujete priču još goru od naslova. To ne vodi ničem. Postiće se određeni uspjeh, ali daleko je to od onog zdravog uspjeha koji bi trebao biti kod sviju nas. Znači, ovaj klip danas radim samo zato da kaže da svi zdravi kanali, i koje sam podržao i koje nisam podržao, koje pogledam, možda još nisam, ja, vjerujte mi, ja sam siguran da ja pratim i da sam kliknuo subscribe na 100 kanala. I normalno da ja svakodnevno ne mogu to pogledati, ali kad mi šta iskoči, ispadne, potražim, čujem, gledam, odgledam, nekad ostavim komentar, nekad ne ostavim, ali se vidi. Ako je zdravo nešto, uvijek ću podržati. Ako nije zdravo, to sigurno nema moju podršku. Tako da, što se tiče, da ponovim, kanala Bosanac u svijetu, Kamiondžija Veseli Bosanac, kanal Aiguru, kanal gospođe Saje Popović i kanal gospodina Amira Hadžića imaju moju podršku. Koliko tko u tim kanalima nekad zagazi malo, pređe određenu granicu, da li se zamjeri i koliko se zamjeri,
gospodinu Amiru Hadžiću uporno što je on radio to i to. Taj čovjek je kažnjen. On svoju kaznu izdržava. A zašto se to desilo? I o tome će vjerovatno u određenom periodu biti priče. Da li je ta kazna uopće relevantna i da li je realna? Ako je, sve ok, čovjek je odslužio. Ja podržavam dosta kanala u Bosni i Hercegovini koji su zdravi i spominjao sam ih i uvijek ću ih spominjati i poštujem i to se može vidjeti i u mojim komentarima i u mojim klipovima. Imate predivne kanale. Ali ovaj put se baziram samo na ovih par koji se napadaju ovih dana i čije obitelji i svi oni koji ih podržavaju se proklinju na nekakav nevid. Ja to nisam čuo do sad nikad, ni u jednoj vjeri, ni od svojih susjeda, ni od prijatelja. Ja te stvari nisam čuo ni na internetu, ni u klipovi. To je užasno. I onda neko to podržava. Nek podržava, nema nikakav problem. Ja sam, kažem, isto podržavao određene ljude smatrajući da rade dobro. I uporna priča da se netko uporno napada zbog toga što kao on neće više da učestvuje u nečemu je čista glupost. Zašto? Ako je netko vjernik danas i prakticira svoju vjeru, on je bio i juče i prekjuče čvrsti vjernik i podržavao je određene stvari. Odjednom je odlučio da to više neće. Ali on je sa tom svojom odlukom vrijeđao one koji su nastavili tu priču. Znači nije istina da se taj čovjek napada zato što se on povukao iz toga, nego se on, kada se povlačio kao što on priča, kao sa eto nekakvog bojišta, on to tako predstavlja, on je izvrijeđao sve one koji su ostali u toj priči. Znači, taj čovjek koji uporno priča da se on napada zato što on neće više da učestvuje u toj priči, to nije istina. On je taj prvi koji je popljuvao sve i mene osobno. Ali nije problem. I uporno se on pokušava prikazati kao da njega neko, kao da mu neko drži oružje na čelu, ti to moraš. A on kao bori se i neće. Jer neće, jer on zna da nije istina. Pogledajte klipove unazad, pogledajte sve klipove. Da, ne možete vidjeti, jer kod pojedinih tih klipova više nema. Nema. Da se kao ne bi moglo pričati o tome. Ali ostali su klipovi. Kod ljudi, kod mnogih ljudi, ostali su klipovi. Klipovi ostaju. Znači, čista je laž da neko nekoga prisiljava na bilo šta. To je samo priča iz dana u dan da se na taj kontent privuku gledaoci i pratioci. Ako je to način, nikakav problem. Kome to paše, nek ide dalje. Eto, znači, pokušajte tu tehniku koju vam je Bog dao, ili već tko, ne znam, i koju ste uspjeli kupiti za mnogo novaca, pokušajte koristiti u pametne stvari. Pokušajte živjeti od YouTube-a, nikakav problem, živite. Ja nikad nisam osporio tko je na pozitivan način pokušao zarađivati na YouTube. Neka je, nek zarađuje. Točno se zna o čemu ja pričam i protiv čega sam ja osobno, kao i mnogi drugi. Toliko ovaj put od mene. Ja vam se svima zahvaljujem na podršci o kojoj nisam ni sanjao, ali isto tako nisam razmišljao da ćemo nekako podržavati jedni druge u nekakvim pričama za koje smatramo da su dobre i onda preko noći pljuvati jedni po drugima, što od mene sigurno nećete čuti. Ne. Ja neću pljuvati ni po kome ko pljuje po meni. Neću.
Jer oni koji to rade govore o sebi. Pa neka nastave. Dokle će to ići, zavisi od njih. Za kraj, još jednom ponavljam, ovaj klip sam napravio da kažem, da iznesem svoje mišljenje, da sve što se dešava obiteljima Bosanca u svijetu, kamiondžije Veselog Bosanca, gospođe Saje Popović, gospodina Amira Hadžića, nikako nije dobro. Znači, toliko iznošenje uvreda, pljuvanja, želje da se ljudi raspadaju i svi koji ih podržavaju, znači osobno i ja i svi moji, da ljudi mogu takve stvari preko usta prevaliti i onda još govoriti da su vjernici. I uporno se pozivati na vjeru. Svaka im čast. Svaka čast, evo, ja to ne mogu razumjeti i nikad neću razumjeti. Neka svatko priča o onome o čemu želi. Ja sam, evo, danas ponovo iznio svoje razmišljanje o određenoj temi i idem dalje. Sve najbolje želim svima, budite mi svi dobri, zdravi, svi, znači što više zdravlja, svi, i oni koji pričaju protiv mene i koji me pljuju i koji pjevaju loše o mene, samo naprijed. Budite mi svi živi, zdravi i veseli. Toliko od mene i idemo dalje.